Titov Veles leži tačno u srcu Makedonije, ali ta činjenica nije uticala na njegov razvoj. Gradovi su nekad nastajali na raskrsnicama. Na ukrštanjima puteva feudalci su podizali utvrđenja da bi spriječili prolaz tuđe vojske i naplaćivali carinu od kiridžija i trgovaca. Poslije je tu nikla putna stanica za promjenu konja, podigao se han ili gostionica i pojavila mala trgovina i zanatske radionice. U Velesu se uzdužna europska magistrala, što se provlači dolinom Vardara, susrela sa jednom od poprečnih koja spaja Albaniju sa Bugarskom, odnosno Jadransko more sa Crnim. Centar Titovog Velesa, kroz koji je do pre 2 godine morao da prođe sav međunarodni drumski saobraćaj između Srednje i Južne Europe, navukao je izgled priličan savremenom gradu od 40.000 stanovnika sa razvijenom industrijom metala, porcelana, svile i kože. Ali najveći deo naselja protegao se amfiteatralno uz Vardar, nadvisio na obe obale reke kuće na sprat sa verandama i doksatima, stisnuo ih prema strmim ulicama i sokacima planiranim u vreme kad se nije ni naslućivala pojava automobila. To je stari, ali ne i najstariji Veles. 2 kilometra nizvodno na bregu, odakle se kontrolisao prolaz Veleškom klisurom, stoje ruševine srednjovekovnog Velesa, tvrdog grada koji je neizmenično pripadao Vizantiji, Bugarima i Srbima. Najverovatnije je da je na ovom mjestu bila antička Vila Zora ili Bila Zora, utvrđenje koje je 216. godine pre naše ere makedonski vladalac Filip V. postavio na severnim granicama svoje države. Ime Veles prvi put spominje vizantijski car Vasilije 1019. godine i pre će biti da ono vuče koren od naziva Vila Zora, nego od slovenskog boga Stoke Velesa, kako su neki pretpostavljali. Za vreme cara Dušana ovdje je stolovao njegov rođak i blizak saradnik, moćni despot Jovan Oliver. Može se pretpostaviti da je on ili neki njegov vlastelin podigao manastir uvučen u uvalu ispod gradskih zidina u podnožju brda. Manastirska crkva Svetog Dimitrija bila je sve do pre nešto više od 1 veka zatrpana zemljom. Tek 1855. godine čovjek po imenu Petre Zdravev otkrio je građevinu pod zemljom i dao povoda širenju legendi od one stereotipne hrišćanske o objavljivanju u snu, pa do maštovitije da je, da bi se sakrila od Turaka, ova crkva neobičnog zvonika zakopana, a da je tajna o tome prenošena u porodici Zdraveva s generacije na generaciju. Fasada od naizmeničnih redova tesanog bigora i prepečene cigle podsjeća na Moravsku graditeljsku školu, ali ovdje su kamen i cigla kombinovani i u vidu šahovskog polja s rombičnim četverouglovima. Malo podalje na steni stražari mala crkva Svetog Nikole, verovatno još starija, izgrađena sličnom tehnikom i materijalom, ali prerušena mnogobrojnim krečenjima i opravkama. Ispod tvrđave na samoj obali Vardara stajala je crkvica ko zna iz kakve tradicije nazvana Markova mehana, ali između 2 rata, umjesto da je oprave, izgradili su na njenom mjestu novu. Turci su zauzeli Veles 1383. 6 godina pre Kosovske bitke, ali dosta kasnije počelo je da izrasta naselje na sadašnjem mjestu, na obroncima s obe strane Vardara, oko drvene ćuprije, zbog čega su ga Turci prozvali Ćuprili, ili kako su oni izgovarali Kprili. Kad je 1661. Evlija Čelebija ovuda prošao, mjesto je imalo svega 4 mahale i kraj mosta mali han i 50 dućana. 8 godina posle Evlije engleski putopisac Brown zabeležio je da je grad nastradao od slučajnog požara. Posle 2 decenije, kad je došlo do rata između Austrije i Turske, planuje ustanak u Makedoniji pod vodstvom Karpoša. Međutim, austrijski general Piccolomini razočarao je Makedonce. Naredio je da se spale Skoplje, Štip i Veles da bi sačuvao vojsku od kuge. Kad su se Austrijanci povukli, ponovo je izgrađen most. Kalođer Jerotije Račanin, koji se 1704. putujući na Hadžiluk zadržao u Velesu, zabeležio je da turski službenik naplaćuje taksu za prelaz preko mosta. Konstatovao je da je to velika varoš sa mnogo gospode i kadija, ali da ima dosta zapuštenih crkava. Najveći utisak na njega ostavile su kuće pokrivene kamenim pločama. Obišli smo ceo grad i ustanovili da danas u Titovom Velesu samo jedna zgrada pokrivena pločama odoleva vremenu. To je staro zdanje Kasapovih na zapadnoj strani, primjer bogatih gazdinskih kuća iz prošlog stoljeća. Zlatni vek Velesa započeo kad se posle Požarevačkog mira Makedonija kao tržište otvorila prema Evropi. Makedonski i slovenski element, koji je ranije pretežno živeo na selu,
postepeno se naseljava u grad i u novoj ekonomskoj situaciji bolje se snalazi od inertnih turskih trgovaca. Zahvaljujući svom centralnom položaju i dobrim saobraćajnim vezama, Veles postaje trgovački ili bolje rečeno eksportni centar Makedonije. Vardar, čija se plovnost danas ne odmiče mnogo od prilike za sportsku vožnju kajakom, u ono vrijeme smatran je plovnim od Velesa za trgovački saobraćaj. Ovdje su se formirali splavovi ili kako su ih tada zvali salovi, kojima su saldžije prevozile robu, uglavnom drvenu građu, žito, vunu i kožu, do Soluna, odakle se dalje brodovima razvozila po svijetu. U godinama Krimskog rata, sredinom prošlog veka, godišnje se spustalo niz Vardara do 10.000 splavova i u gradu je postojala 31 skela za utovar. Stoka koju su veleški kiridži i trgovci kupovali po cijeloj Makedoniji izvozila se preko Bosne u Europu. Za prenos ostale robe kopnom formirali su se karavani ne samo od konja i mazgi. Još se u gradu vidi poneka povisoka kapija kroz koju su mogle da prođu i kamile. U mahali Prco reka čuvaju stara imena i mahale Uriza, Derven, Vlaška Mala, Javorče, Megdan, Buzana i Kojnik. Zadržalo se nekoliko stilskih kuća nepromijenjenih od kako su ih previše od jednog veka sa mnogo probirljivog ukusa i snobovskih zahteva poručili bogati trgovci koji su putovali ne samo do Soluna, nego su se radi posla otiskivali do Beograda, Budimpešte, Beča i Leipciga. Ponegde na drvenoj kapiji još stoji zvekir na jednom krilu, a na drugom lanac kojim ko posljednji iziđe zamandali vrata, manje kao obezbeđenje, a više kao znak da nikoga nema kod kuće. Nekadašnji unutrašnji ambijent starih veleških kuća dočarali smo kod profesora Kirila Vangelova koji brižljivo konzervira i neguje svoj roditeljski dom. Sve tavanice su od drveta, ali raznoliko ukrašene. Uza zid se izuzetno nađe deo starinskog namještaja. Zidovi su na izgled optočeni drvetom, ali zapravo to su ugrađeni ormari zvani dolapi. Između zatvorenih dolapa nađe se otvorena ukrasna polica nazvana mazgalki, gdje je stajalo reprezentativno posuđe. Kao što se u modi odevanja često vraćamo na staro, tako se i savremena unutrašnja arhitektura prisjetila dolapa, potiskujući plakarima vladavinu komoda, kredenaca i ormara. Takozvana min soba ima nadvišen deo odakle se sipalo žito u donje odaje. Tu smo vidjeli i starinske posude kao što je karta, drvena pljoska za vino, i delove orijentalnog namještaja, siniju, nisku, okruglu trpezu, i mangal, bakreni sud u kojem je stajala žeravica radi grejanja sobe i podgrejavanja kafe ili čaja. Bili smo u drvenoj kući. Zavirili smo onu pokrivenu kamenim pločama da bismo vidjeli unutrašnjost zidane. Tavanica je ovdje konkavna. Plakari su kao u modernim kućama uzidani. Dolap se u stvari zove samo onaj u kojem se čuva zimnica ili posuđe. Onaj gdje stoji posteljina i rublje je musandra. Ovdje smo imali priliku da na zidu vidimo uramljeno majstorsko pismo. To nas je podsjetilo da smo u gradu starih zanata. Potražili smo ih na pijaci. Ali, pored obilja grnčavskih proizvoda, o ovom tradicionalnom veleškom zanatu bit će dosnije više reči, malo smo šta našli. Osim bakarnog kazana za pečenje rakije, reklo bi se da više nema predmeta čija upotreba nije masovna pa nije zainteresovala industriju ili čija specifičnost još zahteva ručnu izradu. Ipak postoji izuzetak. Zapanjujuće je koliko se vidi magaraca. Oni su sa svojim samarom još neophodan i glavni prenosnik tereta u selima i između sela i grada. Znači, za samardžije još ima posla. Ubedljiv dokaz za ovo nije trebalo daleko tražiti. Gomilu samara vidjeli smo u centru grada ispred zadnje Tode Brčkova. 60-godišnji samardžija bavi se ovim zanatom 54 godine. Počeo je u radionici svog oca koji je punih 65 godina pravio samare. Ni Tode ne namjerava da u dogledno vrijeme ostavi zanat. Zovu ga ne bez razloga inat samardžija, iako on kaže da to nije iz inata. Njegovu radnju opkolile su više spratnice, a on uporno odbija da proda straćaru, odnosno da dozvoli da je zameni novogradnja. Dok drumovi i motorna vozila ne zamene staze i magarce, Tode će moći da tera inat.
Ali dok je samardžijstvo i pored trenutne konjunkture i neobično dugog veka zakonito razvitkom civilizacije osuđeno da odumre, neki drugi zanati nastavili su svoj vek u novom obliku. Tradicija veleških kožara, čiji su safjan i kordovan fino štavljena kozja i ovčja koža bili čuveni u Europi, i krznara, sačuvala se u krznarskoj industriji Dimko Mitrev. Istina, dok su se nekad prerađivale kože domaće koze i ovce, sada se samo za oko 10% proizvoda upotrebljavaju jagnjeće kože. Koza više nema, a koža domaće ovce ne odgovara savremenim zahtjevima i neophodno je da se uvozi koža merino ovce. Fabrika je osnovana 1947. godine i odmah se istakla kvalitetom proizvoda, dobrim delom zahvaljujući radnom iskustvu vekovima sakupljanom u radionicama tabaka i ćurčija. Proizvode se krzna za čizmice, lovačke, šoferske i luksuzne bunde, prsluci, imitacija krzna od divljači za okovratnike, rukavice i drugo. Oko polovina proizvoda se izveze u Sovjetski savez, Demokratsku republiku Njemačku, Italiju, Poljsku i Holandiju. Zahvaljujući ekonomskom prosperitetu u 19. veku, veleški trgovci i zanatlije obnavljaju, odnosno podižu nove crkve, Svetog Spasa na istočnoj strani. A na zapadnoj Svetog Pantelejmona, koju je 1840. izgradio Andreja Damjanov iz čuvene mijačke porodice Renzovskih iz sela Papradišta, koja je dala više generacija zografa i graditelja. Andreja je gradio crkve po Makedoniji, Bugarskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini. Njegovo su delo crkve u Smederevu, Nišu, Vranju, Pirotu, Sarajevu, a pozvali su ga da konstruktivno obezbedi i dovrši započetu crkvu u Mostaru. Na istočnoj strani je i takozvana Vlaška crkva, čije se podizanje dovodi u vezu sa borbom Grčke i Bugarske crkve koje su se otimale o pastvu, odnosno o kulturni utjecaj nad makedonskim stanovništvom. Kod crkve Svetog Spasa je grob proganjanog veleškog prosvetitelja i borca za narodnu reč Jordana Konstantinova Džinota, koji je 1840. bio prvi legitimni učitelj u dotad konspirativnim školama osnovnog obrazovanja na narodnom jeziku u Velesu. Svoju od srednjeg veka neprekinutu tradiciju pismenosti i obrazovanja Velešani su krunisali 1857. kad je u ovoj zgradi otvorena trgovačka škola, prva srednja škola u Makedoniji. Profesori Jovan Nešković i Đorđe Ikonomov u ovoj prostoriji gdje je sada crkva Svetog Đorđa predavali su prvoj klasi od 40 učenika predmete gramatiku, geografiju, prirodopis, istoriju, poznavanje robe, aritmetiku i nemački jezik. Oko polovine 19. veka Veles je imao 20.000 stanovnika. Ove fotografije, snimljene pre jednog veka, ne ostavljaju mnogo drukčiji utisak od onog koji se dobija sada gledajući Tito Veles iz sličnog ugla. U to vreme burno se razvijao kulturni život, organizuju se pozorišne predstave i osniva prva bleh muzika, iako su i tada, kao uostalom i danas, najpopularnije bile veleške čalgije, orkestar sastavljen od violine, klarineta, lauta, defa i eventualno kanona neke vrste citre, koji upravo čujete kako izvodi veleško ravno oro. U 1839. u Velesu je rođen pesnik Rajko Žinzifov, iako je po završetku Istorijsko-filološkog fakulteta u Moskvi ostao u emigraciji u Rusiji, pisao je na makedonskom pesme, eseje i objavljivao prevode s ruskog, ostajući uporan borac za uvođenje narodnog jezika u škole. Veles je gnezdo Gemidžija. Tako su zvali one neustrašive rodoljube anarhiste, kod nas poznate kao solunski atentatori, koji su na prelazu iz 19. u 20. vek, želeći da upozore svetsku javnost na položaj Makedonije u Turskoj, postavljali bombe u preduzeća turskog i stranog kapitala u Makedoniji. Ime je došlo od turske reči gemija, lađa, jer su svoju prvu bombu podmetnuli na jedan francuski trgovački brod. Sačuvana je fotografija dečaka Konstantina Ćirkova sa porodicom, koji će 1903. učestvovati u atentatu na Otomansku banku u Solunu. Jedan od vođa Gemidžija bio je Orce Pop Jordanov, koji se ubio posle atentata u Solunu, da ne padne živ u ruke turskih askera. U ulici, koja sada nosi ime braće Pop Jordanov, još stoji kuća u kojoj je rođen on i njegov brat Mile Pop Jordanov, čiju je smrt opevala ona tužna buntovna pesma koja je obišla svijet.
groblju kraj crkve Svetog Pantelejmona našli smo neobeleženo mjesto gdje je sahranjen Mile Popjerdanov. O njegovoj smrti priča nam je 92-godišnji Alekso Levko, vršnjak Gemidžija, koji je drugovao s njima. Mile, koji je u to vrijeme živio u ilegalnosti, imao je konspirativni sastanak na mjestu zvanom Sveti Ilija. Došao je prvi na mjesto sastanka i kad je primijetio da ga je opkolila turska policija na čelu sa Grkom Đorđijem, otvorio je vatru i onda izvršio samoubistvo da spriječi hvatanje drugova. Pesma se pojavila nekoliko godina kasnije i ona je poetski transponovala okolnosti njegove smrti. Lepo je rekonstruisana kuća Vasila Glavinova, prvog propagatora socijalističkih ideja u Makedoniji. Kao stolarski i ciglarski radnik krajem prošlog stoljeća u Sofiji Glavinov pristupa socijalističkom pokretu. Njegov pokušaj da osnuje socijalističku partiju Makedonije spriječili su bugarski socijaldemokrati. Iako je živeo i umro u Sofiji, Glavinov je do kraja života ostao zagovornik i organizator posebne makedonske socijalističke grupe. Njegova kuća, koja kao sve stare veleške kuće ima otvoren tren s pogledom na Vardar, opremljena je kao muzej koji čuva uspomenu na čovjeka čija se uloga u razvoju socijalističke misli u Makedoniji upoređuje sa ulogom Dimitrija Tucovića u Srbiji. Ekonomska stagnacija koja je početkom 20. veka zahvatila Veles produbila je socijalne razlike. To je imalo za posljedicu jačanje socijalističkog pokreta. Na opštinskim izborima 1920. ubedljivo najviše glasova dobili su komunisti i stolar Petre Alčev postao je prvi izabrani predsjednik Veleške opštine u novoj državi. U nekim delovima grada upadaju u oči zanimljive karakteristike starinskih poluurbanizovanih naselja. Negde se na Javoru nasred ulice gaje golubovi. U dvorištima rastu narovi i smokve, što je posljedica daha mediteranske klime, ali i ostatak negovanja okućnice. Još 1963. godine 900 gradskih domaćinstava bavilo se poljoprivredom. Mahom su gajili duvan u susjednim poljima. Iako je sada gotovo sve to stanovništvo našlo sigurniji hleb u industriji, ipak kažu da se krajem leta po mnogim dvorištima vide nanizani listovi duvana. U maju kad smo snimali, duvan se tek rasađivalo. Njegovo uzgajanje zahteva obilje posla. Treba saditi, presađivati, zatim neprekidno zalivati, a već od kraja juna počinje berba, postepeno otkidanje najnižih listova što traje do duboko u jesen. Tad se radi od noći do noći jer se bere samo do izlaska sunca, a istog dana listovi se moraju i nanizati da se suše. Radnici u društvenom sektoru ipak imaju svoje radno vrijeme, a ovdje je sprovedeno i veštačko navodnjavanje. Dotle se na privatnim parcelama voda mora donositi na magarcima, a kad počne berba ustaje se iza ponoći da bi se stiglo do polja. Izračunali su da je gajenje duvana najslabije plaćen poljoprivredni posao. Mogu ga podneti samo domaćinstva s mnogo dece, gdje se ne računa dečiji rad na nizanju. Pre rata je celokupni godišnji trud zavisio od trenutka merenja, kad se duvan i proizvoljno klasifikovao i određivala mu se cena. Kočo Racin u pesmi Tutuno Beračite kaže: na kantar studen so tužga merat, a možat li da go izmerat našev tuton, našava maka, našava solena pot. Od temni zori na utreni letni, do nikoja doba na večeri zimni, to i gladno pije tagata naš. Na studenu kantaru tučem ga meri, a može li ga izmeriti naš duvan, našu muku, naš slani znoj? Od tamne zore na utreni letnjoj, do nikojeg doba u večeri zimske, gladno nam pije tugu i znoj i krv i snagu našu. Žuti nam lica bleda i žutu gošću dovodi u grudi. U ulici koja danas nosi ime Koče Racina, u kući broj 29, rođen je Kočo. Pravo mu je prezime Solev. Međutim, kad je morao da napusti drugi razred gimnazije, ili što bi danas rekli 6. osmoletke, da bi u ovoj grnčarskoj radionici odmenio oca apostola, ime mu je već bilo posrbljeno. Kosta Solević je radio za grnčarskim točkom, ali nastavio je da uči, čitao je beletristiku, naučne knjige, marksističku literaturu. Vrlo mlad je prišao radničkom pokretu i uskoro postao jedan od rukovodilaca skoja u mestu. U radionici Kočo je napravio skrivnicu gdje je čuvao zabranjenu literaturu i partijske materijale. Partijska organizacija Velesa šalje 1928. godine 20-godišnjeg Koču kao delegata na 4. kongres Komunističke partije Jugoslavije u Drezden. Sačuvao se izveštaj koji je on tom prilikom podneo potpisujući se pseudonimom Dimitrov.
nailaze godine partijskog i literarnog rada, putovanja, policijskog nadzora i povremenih hapšenja. U tremu kuće smještena je izložba sačuvanih fotografija preko kojih se mogu pratiti faze Kočinog života. 1934. osuđen je na 4-godišnju robiju. Odležao je u Sremskoj Mitrovici 2 godine. Za samoukog mladića bila je to još jedna škola u kojoj se među profesorima nalazio i Moša Pijade. Na najvišem spratu stare porodične zgrade je otvoren trem gdje je sušena grnčarija. Odatle se ulazi na tavan. To je bilo omiljeno Kočino boravište. Više da u 8 može da radi nego da se skrije. Jer sklop ulice i kuća u Velesu je takav da se vest o nailasku policije brzo prenese od kuće do kuće, a proganjani preko krovova, drveća, ograda, kroz rupe i kapidžike može začas da se prebaci u sasvim drugu mahalu. Kažu da je ta okolnost jedan od razloga što je u ovom gradu pre rata bio neuništiv radnički pokret i otpor za vreme okupacije. U Kočinoj kući pronađene su beležnice gdje je pedantno zapisivao svoje ideje, planove i podatke. Intenzivno se bavio problemom formiranja makedonskog književnog jezika i brižljivo beležio osobene reči. Iako samouk razvio se u jednog od najjačih makedonskih intelektualaca, savladao je odlično srpsko-hrvatski književni jezik na kome je po časopisima u Beogradu i Zagrebu, gdje je povremeno živeo, objavljivao kritike, eseje, istorijske rasprave, pripovetke i pesme. U pesmi Smrt asturijskog rudara, objavljeno je 1938. pod pseudonimom Neven Pejko, napisao je reči koje su tako blizu paroli naše revolucije i proročki nagoveštaj njegove smrti. Smrt fašizmu, sloboda. Pao sam, ali sam pao za slobodu. Revolucionar i proletarski pesnik pisao je i intimne lirske strofe posvećene Raci. Svoje angažovane pesme potpisivao je Kočo Racin, a ostali su neobjavljeni mladalački, nežni i bolni stihovi koje je slao zaljubljeni mladić Raci na razglednicama iz svih krajeva zemlje. Jedna od ovih razglednica napisana je krvlju. 1939. godine izlazi u Zagrebu njegova knjiga pesama Beli mugri. U ovoj, kako se smatra, prvoj štampanoj zbirci stihova na makedonskom jeziku, u 12 pesama sažeto se lirski, ali buntovno crta težak život makedonskog radnog čoveka. Iako je policija zabranila rasturanje, knjiga je tajnim kanalima stigla do čitalaca u Makedoniji. Pred rat bio je smešten u koncentracioni logor u Ivanjici. Kad su Bugari okupirali Makedoniju, odmah su ga internirali. Čim se izbavio internacije, našao se u partizanima. Pripremio je zbirku makedonskih rodoljubivih pesama, koja je štampana u partizanskoj štampariji Goce Delčev. Poginuo je 13. novembra 1943. u partizanskom logoru na planini Lopušnik od jednog iz nesporazuma ispaljenog metka. Grnčarstvo, taj prastari zanat, verovatno najstariji na svijetu, kojim se čovjek uspeo na prvi stepenik civilizacije, još postoji u ovom gradu. Na pijaci, među mnogobrojnim testijama, loncima i drugim poznatim sudovima od gline, primijetili smo i neobičan komplet, poklopac i gore 2 pipka. To je gornji deo kazana za pečenje rakije, kakav se, koliko mi je poznato, upotrebljava samo ovdje. Umjesto da odemo u neku grnčarsku radionicu, navratili smo do Kire Levkova. On tvrdi da su njegovi preci do 300 godina unazad vrtili grnčarski točak. On je otišao korak dalje. Izrađuje ukrasnu keramiku. U modelima koje sam priprema, peče vaze, zdele figure, pepeljare i onda i dalje ukrašava, polira i bojadiše. Nije se još dogodilo da iz njegove ruke izađu 2 ista predmeta istog oblika i boje. Kiro ima 82 godine i sada može da uradi samo toliko da zadovolji porudžbine svojih prijatelja i poznanika. Nažalost, nema pomoćnika, odnosno naslednika. Neki mladići su pokušavali, ali bez uspeha. Neko nema volje, a neko smisla, kaže Levkov. Jer ovo je specifičan zanat kome je svrha da dekoriše, zadovolji čovjekovu potrebu za lepim i zato se ne zna šta je ovdje uradio zanatlija, a šta umetnik. Još jedan korak dalje na tradicionalnom području pravljenja posuda od pečene zemlje predstavlja fabrika porcelana i keramičkih ploča Boris Kidrić. Kad je 1947. godine postavljan prvi 5-godišnji plan industrijskog razvitka Jugoslavije, Titovu Velesu je uglavnom zahvaljujući rezervoaru
radne snage kojoj je blizak ovakav posao, dodeljena jedna od 4 planirane fabrike ove vrste u našoj zemlji. Puštena je u pogon 1954. godine. Kao što je u 19. veku grnčarski esnaf sa 23 registrovana zanatlije bio vodeći u gradu, tako je sada u industriji Titova Velesa ova fabrika sa svojih 1800 zaposlenih. Godišnje proizvede 2 miliona kvadratnih metara zidnih i 800.000 patosnih ploča i 7.000 tona porcelana za domaćinstvo, od čega je oko polovina specijalni i ukrasni porcelan koji se spravlja posebnim složenim postupkom. Masa od kaolina, felspata, kvarcnog peska i drugih sastojaka lije se u kalupe, suši se, peče, zatim glazira, ponovo peče, onda dekoriše, odnosno boji i još jednom peče. Dizajneri su se pri izradi ornamenata koji se zlatom utiskuju na posuđe inspirisali makedonskim folklorom. Prelazeći na opis okoline Titova Velesa, najprije ćemo zabeležiti našu posjetu pećini Makarevac, koja se nalazi u jednoj klisuri reke Babune, nekoliko kilometara jugozapadno od grada. Na ovom potezu nema mosta. Reka je bila suviše hladna da bismo je gazili i u pomoć su nam priskočili vojnici sa gumenim čamcem. Babuna je mala reka, ali kad nabuja plahovita je i trebalo je snažno veslati da pristanemo na predviđeno povoljno mesto. Pećina je na južnom grebenu klisure povisoko iznad reke. Uputili smo se na ovaj naporan marš kroz Stenje, ne toliko zbog same pećine za koju smo čuli da nije naročito velika, a da ni ne obiluje nakitom, nego zbog vesti o nalazima u njoj. U Makarevcu je otkrivena prva pećinska fauna u Makedoniji. Prošle godine ekipa Prirodnjačkog muzeja iz Skoplja ozbiljno je radila u pećini na pronalaženju kostiju prastanovnika. Provlačeći se kroz nisku pećinu, stalno smo nailazili na tragove njihovog rada, iskopane rupe u kojima su pronađene kosti pećinskog medveda, stalnog stanovnika i hijene koja je ulazila samo s vremena na vreme da napadne mladunčad medveda. Dabome da su naučnici ponijeli sve važnije nalaske, no ipak se pronađe još pokoja kost davnog gosta ove špilje. U ovim krajevima postojala je vrlo neobična fauna, neobičan životinjski svet. O tome ćemo govoriti u narednoj emisiji kad nastavimo opis okoline Titova Velesa.